Allah akbar ko ɓiɗɗo Claude PV on ni verni PV fewndo kadi iɓe ƴetti dolle mbuɗi molanaɗi iɓe versi wo kala jonnuɗo ɓe localisation ka verni PV woni iɓe versi dolle mbuɗi ɗi mbuɗi ɗon noon wona mon tan sama kalajo dey on no wawi hande en darnande hôpitaux ji buy e nder ndi leydi men sino wawi on wallitade piiji wonɗi très important e nder leydi ndi kono ko ɗin on somme ɗon ɓe versi fi humpitagol verni PV hendomo lanna fi makko kadi ko ɓe waɗi kon baba makko way mayin tum si Allah jaɓi ɓe wi o mo jiiɓi yaray mo jiiɓi yaray voilà awa fewndo koye ndumurar ɗon ɓe woni ɗon andi PV ko wonno Libéria ɗo voilà ɓawto service de renseignement on complice e Libéria ton e ɓengu makko kamɓe waɗi ha ɓe jonni localisation ka woni ɗon aray noon verni PV ɓe wallini mbuɗi molanaɗi dey voilà fi tacle golmo ɗe gandi noon tacle golmo ngol ko war golmo ɓay ɗo gandi ha joni Mamadi Doumbouya hino monani on ɓernde makko nden c'est à dire hi verni PV wari ɓe ñande warno itti ɓe makko maison centrale affrontement maɓɓe on non respecté forestier ɓe gonani billahi wallahi ɓe yimɓe fore respecté ɓe verni PV minuma o naadidirno force spécial o halkiti ɓe vrai o lanciti ɓe moƴƴa non kono ɗon andi ɗum hollirtake ha joni hiɓe jiɗi qu'est-ce qui ne va pas honto verni PV woni ko on ɗum waɗi ko honto rewi ko honto hein mayi ɗum ɗa andi voilà ɗici gonto mi ala wolde ɗi minen komin yeeli tun koye Allah yo ukkodir tun ukkodire tun ɓe yi o faala mo faaliraɗo masakulanɗa junjande sendata enen ko ɗum noon tun min faala voilà ɗum ɗon tun min yeeli wiye papak ukkodiron entre mon ton ara e minen min heeɓi komin faala ko wayi c'est clair wayi verni PV kala ko wawɗa wadde waɗa min e on compte sur toi wayi verni onon forestier ɓe meɗen teddini on fes meɗen respecti on si on wallanayno men joni ha waɗen ɗo aray noon c'est très bien ɓay ɗi dugulaji ɗo ɓe ala sentiment dey voilà kono noon ɓe wi o Allah akbar